Mu mwaka wa 2019 umusore witwa Matthew Roberts yanditse ku rubuga rwa Facebook ahamagarira abantu kuziga bari benshi bakajya kuri Area 51, agace kazwi cyane nk'ahantu y'ibanga habera ibirori bidasanzwe, ahantu hari amabanga akomeye y'ingabo za Amerika, ahantu hategurirwa imigambi bamwe bita mitindi ishobora kurimbura isi mu kanya ko guhumbya, ahantu bivuga ko bivuye hejuru ibindi biremwa bishobora kuba birusha ubwenge abantu bihurira n'abanyamerika bikabavugisha. Ugomba kuba warabyumvisheho Area 51 ariho hari ibanga ry'abanyamerika kubera ko aribo bahurira n'ibivuye hejuru, ariho byabahaye imbaraga n'ubumenyi mu bya tekinoloji, igisirikare n'ubukungu. Nta nduri ivugira ubusa ku musozi. Izi nkuru ujya kuzumva i Kigali zabanje kubica muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nayo mpamvu Robert yagize igitekerezo cyo kumenya neza ibibera hanga muri Area 51, hamagarira abantu kumushyigikira. Birazwi ko Area 51 ari kimwe mu duce turinzwe cyane ku rwego rw'isi, ndetse Robert yari yashatse igisubizo. Ubutumwa bwe yabwiye abantu ati muzaze tugende turi benshi, niyo baduhagarika ntago baduhagarika twese. Ku ikubitiro Robert yanditse ubutumwa arimo gutebya bimwe byo kuganira ku mbuga nkoranyambaga, gusa amatsiko yo kumenya ikibera hangaha muri Area 51 cyangwa Zone 51 ayasangira n'ima miliyoni y'abanyamerika, kubera ko nyuma y'icyumweru kimwe gusa abarenga miliyoni bari bamaze kugaragaza ubushake bwo kuzajyana na Robert gukora igisa no kugaba ibitero kuri Area 51. Umunsi yari yatanze wageze abarenga miliyoni 2 biteguye kwitabira iki gikorwa. Igikorwa cyateye ubwoba ingabo za Amerika zirwanira mu kirere, zitanga umuburo zivuga ko buri wese wagerageza kwinjira aha hantu yahura n'akaga gakomeye cyane. Bati buri wese uzagerageza kwinjira mu kigo cya gisirikare nta burenganzira bifite cyangwa se atagiye mu myitozo ya gisirikare azisanga mu bibazo bikomeye cyane. Robert yaje gutegura ibirori byo kwishimisha kugira ngo abantu bijyemo aho kujya guhangana n'inzego z'umutekano. Gusa ku rundi ruhande iyi ngiyi yongeye kuba inkuru karundura y'amatsiko y'aka gace, amatsiko amaze imyaka irenga 70 kuva aka gace kashyirwaho mu 1941. Igitangaje nuko ku gace kemejwe n'ingabo za Amerika ejo bundi mu 2013, kubera ko mbere yaho inkuru zose zakavugagaho ni inkuru zabaga zimeze nk'ibihuha. Nta rwego na rumwe rwa leta rwemezaga ko aho hantu habaho cyangwa se ibyo hakorerwa. Uyu munsi Zone 51 cyangwa se Area 51 ibarizwa mu kigo cya Nevada Test and Training Range NTTR kigenzura na Air Force. Iki kigo cyubatse ku butaka bungana na 43% by'ubutaka bw'u Rwanda. Iki kirere kizengurutse ahantu ntabwo gishobora gukoreshwa n'izindi ndege. Ni ikirere kiruta u Rwanda kubera ko kingana kilometero kare zirenga 31,000, kiruta u Rwanda inshuro 16. Kuri uyu munsi tugiye kugerageza kukumara amatsiko kuri aka gace bivuga ko kambere kabitsa amabanga ya Amerika banye n'igisirikare cya Amerika, agace kanini cyane ku buryo bwako karuta u Rwanda, kakaba agace kitaruye ibindi bikorwa by'abantu ho bidashoboka ko umuntu ashobora kuhinjira n'imodoka. Uhagana wese akoresha indege. Mu mwaka wa 1940 Amerika yari igeze ku bushakashatsi ku ntwaro zitandukanye zirimo n'intwaro kirimbuzi zabonwaga nk'izishobora gushyira iherezo ku ntambara ya kabiri y'isi. Intambara yari igoranye cyane kubera ko ibihugu byarwanaga byasaga n'ibifite intwaro zijya kugira ubushobozi bumwe, ho bitari byoroshye kubona utsinda vuba. Muri iki gihe kandi Amerika irimo gukora indege nshya z'intambara zagombaga kugeragezwa vuba zikagenwa ku birongo imbere ku rugamba. Ingabo za Amerika zirwanira mu kirere zari zikeneye ahantu handi ho gukorera amagerageza y'indege nshya, ahantu harambuye hitaruye imijyi hafi y'ibirindiro by'ingabo za Amerika, ahantu shigiye kinini kandi kabigiye cyiza hakikijwe n'imisozi. Ahantu niho hagomba kugeragezwa intwaro nshya zari ziri gukorwa muri ibyo bihe mbere yo kuzoreza ku mirongo imbere ku rugamba. Abashakashatsi bazenguruka Amerika yose baza gusanga ahantu hujuje ibisabwa ari mu butayu bwa Nevada. Nevada ni leta ya 7 nini mu buso muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ikaza ku mwanya wa 32 muri leta zituwe cyane. Impamvu nuko 45% by'ubutaka bwaho ari ubutayu cyangwa se bujya kumera nk'ubwo. Aha hantu ntabwo harangwa imvura nyinshi cyangwa se urubura, kubera ko mu minsi 365 y'umwaka izuba ryaka nibura n'iminsi 300 cyangwa ishobora no kurenga. Mu 1941 Amerika yatangiye kubaka ibirindiro by'ingabo zirwanira mu kirere, maze mu 1951 hashyirwa site yo kugerageza intwaro kirimbuzi izwi nka Nevada Test Site. Hagati y'umwaka wa 1951 n'1992 kuri iyi site hageragejwe intwaro kirimbuzi inshuro zirenga 1000. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi aha hantu hakomeje gukorerwa amasuzuma y'intwaro
ariko ibintu bihindura isura mu 1995. Muri icyo gihe urwego rw'ubutasi rwa Amerika CIA rwari rumaze imyaka 8 ruvutse, rwari rufite intego nyamukuru yo gushaka amakuru y'ubutasi aturutse muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, abanzi bakomeye b'Amerika muri iyo myaka, ubwo intambara y'ubutita yari itangiye gufata isura nshya. Muri iyi ntambara itarwanishijwe amasasu, ubutasi yari intwari ikomeye cyane mu rugendo rwo kuyitsinda. Gusa CIA yari ifite ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo ashobora kumenya neza ibibera mu Basoviyeti baje kuva mu bihugu birimo Uburusiya uyu munsi. Bitewe n'uburyo sosiyete y'Abasoviyeti yari imeze muri icyo gihe, yari bigoye cyane ko Abanyamerika babona abatasi mu nzego nkuru za gisirikare z'Abasoviyeti, ku buryo babwira amabanga y'intwaro zirimo gukorwa n'ibindi. Iki cyuho CIA yahisemo kukiziba ikoresha ikoranabuhanga. Mu 1955 CIA na Air Force bashyizeho umugambi wo gukora indege idasanzwe yashobora kuzamuka ku butumburuke bwo hejuru cyane, ku buryo radari z'Abasoviyeti zitashobora kuyibona, ubundi ikajya mu kirere cyabo ikafata amafoto n'amashusho y'ibirimo kuba, Abanyamerika bakabibona biciye mu biro byabo. Ingingo ya mbere yagombaga gutuma uyu mushinga utanga umusaruro nuko agombaga kubibanga. Niyo mpamvu CIA yagushakaga ahantu hihariye ho kubakira indege no kuyigerageza, ahantu hatandukanye n'ahasanzwe hazwi. Nuko yisanze muri bwa butayu bwa Nevada, muri cya kigo cyageragezwaga intwaro. CIA yatoreje rwagati mu kigo, ahantu hahoze ikiyaga cya Groom cyaje gukama. Ubutaka ikiyaga cyahozeho ni ubutaka burambuye kandi ni ku rutare. Ibi byari ingenzi cyane kuri CIA kubera ko yifuza kubaka umuhanda indege zikoresha ziva cyangwa se zivuga ku kibuga cy'indege ufite ibirometero 11 byose, ni nka piste. Ku mpuzandengo izi nzira z'indege zikunze kugira ibirometero biri hagati ya 4 na 5. Ikibuga cy'indege cya Bugesera kiba gifite runway ifite ibirometero 4.5. CIA yifuza kubaka runway y'ibirometero 11 byose kubera ko byari kuyifasha mu bijyanye no gusuzuma indege nshya zishobora gukoresha inzira ndege mu kugwa cyangwa se mu guhaguruka ku kibuga cy'indege. Umushinga wa mbere wakorewe nuzwi nka Aquatone, wari ugamije kubaka indege zizwi nka U2 zigenewe ibikorwa by'ubutasi gusa, aho zari zifite umwihariko wo kuzamuka ku butumburuke bwo hejuru cyane ku buryo radari zidashobora kuzibona. Mu myaka y'1950 n'1960 indege zisanzwe zashobora kugera ku butumburuke bwa kilometero 12 mu kirere. U2 niyo ishobora kuzamuka ikagera ku butumburuke bwa kilometero 18 no hejuru yaho. Muri icyo gihe kandi cyari ikintu kidasanzwe, ari agashya. Abahanga benshi bemeza ko muri ibyo bihe U2 yatumye Abanyamerika biyongera amahirwe yo kuzatsinda intambara y'ubutita, cyane ko yatumye babona neza amabanga neza y'Uburusiya. Kuko byogajuru byarimo gukorwa, intwaro za roketi, ubwato bugendera munsi y'inyanja, ahabera imyitozo ngororamubiri ya gisirikare ndetse n'ibindi. U2 yahaye Abanyamerika amakuru, ubundi byari bugorane cyane ko bashobora kuyabona mu buryo bworoshye. Ibi byose ariko byanditse mu 1956. Icyo gihe radari z'Abasoviyeti zari zaravuguruwe, ariko indege z'Abanyamerika zitarahawe ikoranabuhanga rishya. Kera kabaye radari y'Abasoviyeti yaje kubona indege igendera ku butumburuke bwa kilometero 21 uvuye ku butaka. Abanyamerika bafite icyizere cy'uko Abasoviyeti babona indege yabo bashobora kutabona misile yahirasa ngo yihanure, bitewe n'uko yari hejuru cyane. Gusa Abasoviyeti bari bafite izi misile ndetse bakoresha imwe muri zo, mu bwoko bwa S-76 Drina yashwanyukiye hafi ya U2, bituma yangirika cyane ku buryo yaje kugwa hasi. Ibikoresho birimo kamera na filime yari irimo gufata byose Abasoviyeti barabibonye. Mu gihe umupilote yari yitwaye Francis Gary Powers yakoresheje umutaka abasha kugwa hasi ntiyagira icyaba. Uyu mugabo yariho uburozi bwo gukoresha igihe cyose yafatwa n'Abasoviyeti kugira ngo yitwe gukorerwa irucabuzo, ariko yanze kubukoresha. Feri ya mbere yayifatiye mu rukiko rukuru i Moscow, ashinjwa gukutata igihugu cy'amahanga. Muri Amerika babanje kuyobya uburari, bavuga ko uyu mugabo yari yagiye mu bushakashatsi ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Abanyamerika bakomeje kuvuga ibi kugira ubwo Abasoviyeti berekanaga ibisigazwa by'indege. Perezida Eisenhower abura amahitamo, yemera ko bamaze igihe bakora ubutasi mu Basoviyeti. CIA ntabwo yacitse intege, yahise itangira undi mushinga wo gukora indege rwo hejuru ifite ikoranabuhanga Abasoviyeti batari bakagezeho, niyo igomba gukoreshwa mu gutata. Francis Gary Powers yakatiwe imyaka 10 y'igifungo, ariko akava mu buroko atamaze imyaka 2 nyuma y'uko Amerika yemeye gutanga umutasi w'Umusoviyeti yari yarafashe. Gusa kuri CIA byari bisobanuye ko gahunda za U2 zirangiriye ahangaha. Harakenewe indege nshya ifite ikoranabuhanga rigezweho Abasoviyeti batari bagashoboye kubaka.
umushinga wo gusimbura U2 waje kwitwa Projet 51 ari nawo waje kuvamo izina Zone 51 cyangwa Area 51. Kuri inshuro Abanyamerika bakoze indege ishobora kugera ku butumburuke bwa kilometero 27 uvuye ku butaka, ikagenda ku muvuduko uko byuwijwe inshuro 5 zose. Izi ndege zihutaga kurusha umuvuduko w'isasu kubera uburyo zagenderaga hejuru cyane kandi ku muvuduko udasanzwe. Abapiloti bazo bagombaga kwambara imyenda yihariye nk'imwe bajya mu isanzure. Indege zimeze zitya zari zikoze mu buryo butandukanye n'indege z'ubutasi cyangwa se intambara zari zigizwe muri ibyo bihe. Izi ndege zari zifite moteri ebyiri inyuma, izo moteri zikagenda zirekura umuriro. Imbere zari zisongoye cyane, ari ndende kandi zifite umubyimba muto cyane. Uburyo zakozwe nibyo byavuyemo imbata zakoreshejwe mu gukora izi ndege zizwi uyu munsi zirimo F-35. Gusa muri icyo gihe indege zikozwe muri ubwo buryo zari zitangiye gukorwa, kandi mwibuke ko iyi mishinga yose yari ibanga rikomeye ku buryo no mu bakozi ba CIA bake bari bazi iyi mishinga. Ingabo za Amerika nta kindi zari zizi uretse gusa bagira uruhare muri uyu mushinga. Abaturage bo nta kintu na kimwe bari baziziho, kandi birumvikana izi ngizi indege z'ubutasi. Gusa uko zarushaga kuguruka mu kirere, bamwe batangiraga kugenda bazibona, bakabona wa muriro uturuka muri moteri z'inyuma, bakikanga, bakabona uburyo zizamuka ku muvuduko udasanzwe zikarenga mu kirere hejuru cyane, bakikanga. Kuri bamwe batangiye gukwiza bya bihuha twatangiriyeho, bakavuga ko hari ibintu bituruka mu isanzure bikaza ku isi, bikazenguruka ubundi bigasubira mu kirere. Icyo gihe kubera ko inkomoko y'ibyo bintu itarizwi, abaturage batangiye kuvuga amakuru atandukanye, cyane ko muri iyo myaka hari hagizweho ibihuha bivuga ko hari ahantu hantu mu isanzure haba hari abantu bameze nkatwe. Ariko ibyo 1970 Abasoviyeti bari bamaze kuvumbura izi ndege nshya z'Abanyamerika, bituma nanone bongera guhindura umuvuno. Kuri iyi nshuro biyemeza gukora indege zitagaragara kuri radari. Kugira ngo izi ndege zikorwe, Amerika yagombaga gukoresha uburyo bushya bwo kuzishushanya kugira ngo zishobore kwihisha radari. Izi ndege zifite ishusho itandukanye zarushijeho gutuma ibihuha by'uko zakorewe mu isanzure zikazana n'ibigenwa bikiyongera. Hagati y'umwaka w'1950 n'1975 CIA yashikoze ubushakashatsi bwerekanaga ko hejuru ya 50% y'ibintu byanditswe mu nyamakuru ko byagaragaye mu kirere, ariko abantu bamenye ibyo ari byo ko byari izi ndege z'ubutasi zabaga ziri mu magerageza, kubera ko rimwe na rimwe hari igihe zabaga ziri hafi y'ubutaka mu gihe cy'ijoro, buryo abantu bashobora kuzibonesha amaso, kubera ko n'ahantu zigeragerezwa ni ahantu hatabaga ubukonje n'imvura, byatumaga ikirere kitagaragara neza. Kuri CIA ibi ntabwo yifashe nk'ikibazo, ahubwo yabyuririyeho ikora ubushakashatsi bwo kwiga imitekerereze y'abantu, bareba uburyo abantu bashobora gukwirakwiza igihuha, uburyo bashobora kukibyaza umusaruro, uko abantu bitwara iyo babwiye amakuru batari bazi, n'ibindi nk'ibyo. Ubu bushakashatsi bwaje kugagira akamaro mu myaka yakurikiyeho, cyane cyane iyo CIA yakwishaka gukwirakwiza amakuru atandukanye. Gusa iki kibazo cyo kugira ibintu byose ibanga nuko bituma ibihuha bishobora kuba byinshi, bigateza ibindi bibazo. Hagana mu myaka y'1998 abantu bamwe batangiye kugira ibinyamakuru bakavuga ko ibintu byagaragaye mu kirere cyo mu butayu bwa Nevada ari ibintu byaturutse hanze y'isi. Bamwe batangiye gushyira hanze ibishushanyo byabyo, batangiye kuvuga ko babikora ubushakashatsi ndetse batangira kwibonamo inyungu. Uko ibintu byarushagaho kugera mu nyamakuru, abakerarugendo barushagaho kujya ahantu mu butayu bwa Nevada bagiye kureba ibyo bintu byazanwe n'imivu hejuru. Kuri CIA na Air Force byari ikibazo gikomeye, kubera ko mwibuke izo operasiyo zose zagomba kubibanga. Mu myaka y'1992 internet yari itangiye kugira hose, bivuze ko ibyavugaga kuri izo Zone 51 ntajya gukwirakwira. Bigira mu mwaka w'2000 ikibazo cyarageze ku rwego rw'igihugu, uko abaperezida basimburana bakagenda bakibazwa, kuva kuri Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama na Donald Trump. Mu 2013 inyandiko za CIA zahoze ari ibanga zaje gushyirwa mu ruhame, ziboneza zemeza ko Area 51 ibaho koko. Bicye kuko ahantu hakoresha abakozi 1500 buri munsi bava mu mujyi wa Las Vegas uri mu birometero birenga 150 bakajya mu kazi ka buri munsi. Indege batwara ni ikigo kizwi nka Janet Airlines, ikagira indege zidafite ibirango, indege zifite amazina, zifite gusa umurongo utukura kuva imbere kugera inyuma. Ku kibuga cy'indege cya Vegas aba bakozi bagira inzira yabo yihariye bacamo, bakagera ku kazi imbere saa 10 z'igitondo. Zone 51 ni kamwe mu duce twinshi ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha mu kwiga amayeri mashya y'ubutasi
ikoranabuhanga ry'indege rigezweho n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi ibirimo kuhakorerwa birashoboka ko utazigera ubimenya na rimwe, kubera ko n'ikoranabuhanga rizaba rivugwa mu myaka ivuga mu mwaka 50 n'imbere ku byinshi byo tumaze kuvugaho dukoze imyaka ibarwa muri 50 ishize. Ngushimiye ko udashima kunyumva, ni kwihanganira isa response, dukomeze kubana kuri channel. Ntutse gukora subscribe, share, like na comment. Mugire ibihe byiza.